No, mi no alogra by Flakos. Gosto comi assim a hora comi tá casa imitin you tá com certa coisa na vida tá slow down. As é vídeo aqui. Porque comida? Bisa kumbay. Já. E mi não logra hasi turco sobre mi lista na Curaçao, pero tá ok. Passou mi a passa tempo bom. Com mi oma, mi tata, mi mama, mi família nang ma come logo mi tata que tu coisa mi tata que seguro, esse sim. Mi não a passa flacos, pero mi a goza. Nós aqui na Kunuku Aqua Resort. E esse é all inclusive. Dus eigenlijk, beno Mr. Sally, dal niet een stap. Por aí, mate. Please. Danke. Mi no logra by Flakos. Ok, esse é o ponto. Pero, mi sa kuti un amigo riba TikTok aqui, Bert. You're going to Curaçao in April. Okay, you have to try Flakos Grill for me. Because I didn't get to do it. So you're gonna try for me. And post, please.